Are you planning a pregnancy? Then preconception, you should know the 4 important points. Start your folic acid tablets, get vaccinated against rubella, stop your alcohol and smoking habits completely, start a balanced diet at least 1 month before planning a pregnancy, and check your blood sugar level, thyroid status and hemoglobin typing of both husband and wife. Hakani kejeng pelat berkejeng IT ki kali ke nyut le don lang u executive member berkemi ikatanat health and sanitation ka KHADC uba Victor Rani usiem ka himamlem upa EMI nam manik siem kinong shong yo bat kibai. Kani ketrok kit nyut kabal IT ke himamlem ka de gabal penyo na Chief Minister's Special Development Fund arhajar arpulai arhajar arpusau. Kenang ba kahima kan yo ban lum ban lang ki nyut na ka yodo bat ban penkit da kani ka kali kit nyut manit berat samarten. Uba peniat sing siam habakira naga jingelang ula ai kejingero yu menteri rang ba kejela u Konrad Kongkal Sangma. Ubala ai ya kena kalinyot bat ulaong ba ka executive committee jong ka KHADC kala shimkhia bonwanra ya kejing kuat ya yodo. Bat ki wegi jaka ki bahap apo kejing kemi jong ka council. U chief executive member ula pentip ba ka KHADC nalor kejing temu bonwanra ya kejing kuat ya yodo. Kan senang penbahab at penbuan ni kijaka litbar nagbenta ka bit kebiang jong kinong lit yo lit hat bat kinong syong dukan. Ulong ban sependai ru di kor CCTV bat ban penyeng ru iki solar light ban don kajing syai ke por menmet kenang ban don kajing shngan iki nong syong dukan bat iki nong lit nong wan.